Nastavljamo sa emisijom KCM popodne, a i ovog proleća Filmski festival Slobodna zona tradicionalno organizuje filmsku turneju po Srbiji. Šta je u pitanju? Pričamo sa Rajkom Petrovićem koji nam dolazi ispred festivala Slobodna zona. Rajko, pre svega dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ako se ne varam, turneja je u više od 50 gradova u našoj zemlji. Da, 50 gradova, mesta, opština. Dakle, gde god postoji mogućnost da publici u manjim mestima u Srbiji ponudimo da pogledaju jedan vrhunski festivalski program. Da. Iz čega se sastoji festivalski program, to jest koji filmovi se nalaze na repertoaru? Kako ste izvršili selekciju, tačnije? Selekciju filmova zapravo bira publiku u Beogradu, Nišu i Novom Sadu tokom festivala u novembru. Dakle, uzimamo 5 filmova koji su najbolje ocenjeni po glasovima publike. Dakle, između tih 5 filmova i dokumentarni film Čavela, koji je pobedio po glasovima publike, koji je imao visok prosek, skoro 4,9. I to je film o Čaveli Vargas, meksičkoj pevačici koja je bila izrazito popularna u Meksiku 60. i 70. godina. Međutim, 80. i 90. ona potpuno nestaje sa scene, da bi je Pedro Almodovar vratio ponovo u žižu javnosti kada koristi uglavnom njene numere u svojim filmovima. Praktično je proslavlja u celom svetu i tako ona dobija nekakav novi život. To je zapravo film o njenom životnom putu i njenoj vrhunskoj muzičkoj karijeri. Mi ćemo pogledati nekoliko trejlera filmova u toku ovog razgovora, čisto da gledaoci znaju da možda u tom trenutku u kom pričamo ne ide baš trejler za taj film. Ono što je bitno da naglasimo jeste da je festival besplatan. Da, dakle sve ulaznice u svih ovih 50 i više mesta su besplatne. Mi kao festival se trudimo da organizatorima ponudimo ovaj program besplatno i da od nas dobiju besplatne promotivne materijale. Dakle, video, audio, promo klipove i da dobiju plakate koje mogu da koriste tamo u lokalu, u maloj sredini, da bi što bolje promovisali taj događaj i pozvali gledaoce dođu da pogledaju filmove. Da. Ja znam da je zaista 50 gradova teško nabrojati, ali verujem da bi za gledaoce bilo zanimljivo. Možda ako možete da se setite, evo ja ću vam pomoći nekih manjih mesta gdje će također imati priliku da gledaju filmove na repertoaru u okviru festivala Slobodna zona. Pa baš zbog toga što je ovo jedan projekat koji tretira takozvano pitanje decentralizacije u kulturi. Mi svake godine počinjemo sa nekim malim mestom koji možda ljudima koji žive u Srbiji nije poznata. Recimo, ove godine smo počeli u Krupnju. Jel znate gde je Krupanj? Naravno da znam. Super. Puno ljudi ne zna. Išli smo tamo na ekskurziju. Ja zbog toga znam. Prethodnih godina smo počinjali u Dimitrovgradu, dakle skroz dole, negde na jugu Srbije, gotovo na granici sa Bugarskom. Recimo, počeli smo 16. u Krupnju i u Zaječaru. Posle toga smo bili u Rumi, sinoć je bilo u Bačkoj Palanci, u Suboticu i sad idemo tako redom. Praktično smo pokriveni sva mesta. Ja se često šalim da smo bolje organizovani nego pojedine političke stranke, zato što imamo tu svoju mrežu koja je vrlo proširenu. Sve informacije publika u manjim mestima može da pronađe na našem sajtu freezonebelgrade.org. Dakle, u kojim gradovima, u kojim danima, u kom terminu, koji filmovi igraju. Sve informacije o filmovima, dakle sinopsise, fotografije, trejlere filmova mogu tamo da pronađu i da odaberu jedan od tih 5 filmova koji žele da pogledaju. Da. Ja sam vas sad malo zbrzila pa smo krenuli sa Čavelom, ali nismo nastavili repertoar, pa eto ukratko samo da nabrojite i ostala 4 filma. Film sa kojim smo prošle godine otvorili festival, Dan oslobođenja, prvi koncert jedne grupe van Severne Koreje. U Severnoj Koreji je bila slovenačka grupa Laibach, sa njim smo prošle godine otvorili festival. Igrani film Čambra, malo pre išao trailer tog filma. Također film iz selekcije 14+, namenjen mladima, Crveni pas pravi plavi.
i dokumentarni film 500 godina. Dakle, trudili smo se da na programu imamo 3 dokumentarna, 2 igrana filma i da jedan od tih filmova bude namenjen i mladima, dakle, možda starijim osnovcima ili onim prvim razredima srednje škole. Da. Bitno je da spomenemo i slobodnu zonu junior, tačnije za najmlađe, pa samim tim možemo da se pohvalimo da će i niški osnovci predstavljati našu zemlju na prestižnom evropskom filmskom događaju za mlade, je li tako? Da. Dakle, Evropska filmska akademija već 7 godina organizuju nagrade u mlade publike. Dakle, to je jedan događaj koji se događa istovremeno u 36 gradova, odnosno 36 država Evrope. Srbija participira od početka u ovom programu. Prve 4 godine se događaj odigravao u Beogradu. Slobodna zona je preuzela organizaciju ovog događaja od prošle godine uz pokroviteljstvo Filmskog centra Srbije i mi smo njima predložili da od prošle godine svake godine idemo u neki drugi manji grad van Beograda. Dakle, da obradujemo decu van Beograda, da budu deo ovog jednog projekta i da mogu da u jednom danu se druže i provode vreme sa vršnjacima iz cele Evrope. Ideja ovog projekta je da se u toku jednog dana pogledaju 3 igrana filma i da deca tokom tog dana imaju nekakve radionice koje su vezane za film, da razni filmski profesionalci mogu malo da razgovaraju sa njima na određene teme koje pokreću ovi filmove ili da im konkretno nešto vezano za filmsku umetnost objasne. Da objasnim gledalcima, otprilike to je urađeno slično kao po principu Eurovizije. Dakle, svi oni glasaju istovremeno posle ta 3 odgledana filma, imaju takozvana live uključenja, dakle mogu jedni druge da vide tokom tog dana i na kraju se proglašava pobednik. Ono što je zanimljivo, prošle godine smo bili u Novom Sadu i deca koja su tada glasala, njihovo mišljenje i utisak se poklopio sa ostalom decom iz Evrope. Dakle, taj film Zbogom Berlin, Fatih Akina je pobedio za kome su i oni dali glas. Da. Kakvi su filmski kritičari mladi, to jest osnovci u ovom slučaju? Pa dosta neposredni, iskreni. Ono što je dobro, što Evropska filmska akademija pravi dobru selekciju filmova, da to nisu filmovi gde su glavni junaci deca, nego da imaju taj takozvani njihov point of view, dakle da te su priče ne samo tematski, nego nekako i po senzibilitetu ispričani na način da su njima bliski, da su to teme koje su njima važne i oni dobro reaguju na to. I znaju da budu vrlo i oštri kritičari. Čak znaju i da vode dobro polemike ako im se ne poklapaju mišljenja i utisci oko određenih detalja filma. Da. Rekli ste da će se naći 3 filma na repertoaru. Koje su to, između kojih će oni birati koji je najbolji? To je francuski Valu, finski Revolucija drvenog konjića i Devojčica u letu, italijanski film. Jel imate za sada podatke koji je izabran u svetu? Ne, da nisam dobro objasnio. Dakle, jednog dana, 6. maja, u istom danu svi biraju. Svi biraju, 36 gradova, 36 zemalja, istovremeno gledaju te filmove, događa se Onda nema nikakvog nameštanja. Nema, sve se događa u Cineplex bioskopima u Nišu i tada će imati priliku da izglasaju najbolji film Evrope. Da, i da uporede svakako mišljenja i sa ostalima. Svakako. Da. Za sam kraj razgovora moram da vas pitam, Slobodna zona je to negde krenula, mogu da kažem skromno, sada već možete da se pohvalite velikim uspesima. Kakvi su vam neki ciljevi za ovu godinu? Za ovu godinu, pa već su počele pripreme za festival. Šta ja znam, da održimo kontinuitet pre svega, mislim da nije lako. Počeli smo pre 13 godina prikazujući filmovi u jednoj sali u Kulturnom centru u Beogradu. Za 10 godina smo uspeli da narastemo, da idemo u 3 grada paralelno istovremeno, dakle Beograd, Niš i Novi Sad. Time dokazujemo da nam je važno da komuniciramo i sa publikom u gradovima van Beograda, pogotovo kroz projekte kao što je Turneja i Slobodna zona junior. Volimo da imamo što više publike. Dakle, probili smo pre 3 godine tu granicu od 20.000 gledalaca na festivalu i volili bismo da ove godine možda imamo 20 ili preko 22.000
gledalaca i volili bismo da možda pored ovih odličnog filmskog programa koji svake godine prezentiramo publici, da malo više pažnju posvetimo nekakvim edukativnim programima, konkretno na festivalu. Inače, Slobodna zona junior je edukativan program koji radimo već 12 godina i mi smo kroz taj program razvili mnoge projekte, uradili 3 paketa, jednog seta učila, ako mogu tako da kažem, koji čine DVD kratkih filmova i udžbenik koji ga prati za predmet građansko vaspitanje, gde profesori imaju priliku da koriste film kao dodatno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja. Dakle, 3 puta takva izdanja za osnovne i jednom za srednje škole. Da, dobro. Ja vam svakako želim puno uspeha. Hvala. Do kada traje turneja? Nismo samo rekli to. Turneja traje čak do polovine juna. Dakle, polako jedan za drugim idu grad za gradom. Neki se još uvek prijavljuju, neki još uvek nisu potvrdili termine, to pričamo već o drugoj polovini maja ili juna, ali tako je svake godine i bit će lepo i zanimljivo. Biće sigurno. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama.